Kitabu cha kukumbukiza sheria mrengo ni wa 19 mizi ya chimbiriro musakendera kunena kiamba Bwana Mlungu wenu andaganonga mataifa gaitsi amale kumupa mdaingatu amataifa gago na mkalekeza mizi yao na nyumba zao ndio kala mzagonya kuenda vizho mdaigasha kanatao yoitsi ambayo Bwana Mlungu wenu anampa ikale yenu gonya mtagule mzi mwenga kaiza kila sehemu kila mzi mda ujengera barabara za kufikirwa ili kila ndiye laga mtu adime kuchimbirira kuko mtakilaga mtu kwa bahati mbii na nyuma kalewerekana udhunaye ndio kala hukumu ya kwake anachimbirira kaiza mzi huo ili atije rohoye. Kwa mfano mtu ende na wanzi yotakani kwenda gwaga mihi andio kala kugwaga ni wo muhi rosokarito loke rimupige mwanziwe rimwalagi mtu iye nadima kuchimbirira mzi mwenga waho kaza mizi iyo mihahu na akatija rohoye size ya male kumrihiza kisasi akamtoa kwa koro akangwira mongirana akamwalaga wakukala wo mzi wa chimbiriro ukure mtu iye kamvile kulagwa kwa kukala werekana udhu na iye are mwalaga bibi ndo vinihendajo nimlagize mu zitengere mizi mihahu Bwana Mlungu wenu ande ingeza yo sehemu yenu herarija apira karenu na andampa yo iti yose herarija ahidi kukala anda apa karenu bibi anda vihenda kala mdagagwira tototo malagizo gagagosi ni mpago vivirero yani kumuhenza Bwana Mlungu wenu na kuhenda joan henzajo iye wakati wose Bwana ndiho henda vizho nini mdangeza mizi mingine mihahu ya chimbiriro endani vizho ili mtasie makosa asilaga kaiza yoiti yenu Bwana Mlungu wenu ama leo kumupa ikale yenu ili msikale na makosa wa kumwalaga mtu ela kala mtu kamwenzi mwanzi iwe na mzamire amupige na mwalage na achimbirende kaiza muzi mwenga waho kaiza mizi iya chimbiriro baya tumia uo muzi ariwola manda humatu makamuhale amulaje kwa ye mtu amale kumrihiza kisasi alagwe msimonere mbazi mwalageni ili muuse kila chakulaga mtu asema kosa kaize Israeli usiuse mfano mhaka wa kwako na mwanziyo ndio kalawa igwa kapindi ni akare kaiza mtalo wa kwako kaiza yote ambayo Bwana Mlungu wenu anampa ikale yenu msimhukumu mtu kwa kosa hedu dambio yosi kwa kutegemea ushahidi wa mtu mwenga tututu rokosa ni lazima rahakikishiweni mashahidi airu hedu ahao mtu akimboza ushahidi wa ulongo zuluza mwanziwe areho mandio kalama za kosana mandaru ngarara mbere za Bwana mbere za alombi na alamuli mandio kala haha wakati huo alamuli manda vichunguza chochoto makemanya ukale mtu wera na ngombozera mwanziwe ushahidi wa ulongo mda muhendera herejari jokala na mala kumuhendera mwanziwe bijo mda usaui kayenu atuangina manda usikira vivi manda goana kumanda henda utiriri za uoka heri kayenu msimu onerembazi mtu iye mtu akilaga mtu iye na yene alagwe akimwabola zito mwanziwe iye na yene abole zito akimungola zino mwanziwe iye na yene angole zino akitosa mkono mwanziwe yena yene atose mkono akimtosa kigulu mwanziwe yena yene atose kigulu. Ni hayo tu.